Kidam tang ningkan suri hini rain koi rai sian ningkan Karbi Anglong Autonomous Council pen Daithor longta town paman ponang ji pupen Daithor town committee biponlo. Lapen Daithor town committee asa hemsitame Kimrang Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singbe Dr. Numal Momin EM Mongol Sing Timung EM Richard Obetum pensi ingpu ponlo. Bangso Daithor town committee asa hem ningkan suri hini rain koi rai sian ningkan hut Karbi Anglong Autonomous Council atum pen ingpu det pen non puta Daithor hi thimalom. Kapang Tirasai amu Daithor Municipal Board of Tumpen ki claim kedam kavide da jok Daithor hiti alom ke ter care pen loksi kedo. Lapen halapu herang ke tum kahumri dam hut ke thek dam long ateng ke Daithor town committee asa hemalong inutta chukumaratum kido dam bang ave. Lasi Daithor town committee chairman Jacob Tobi vice chairman Stone Rongpi sikari terang lapen kache singnar pietum akam ka chiklem kavidera jok Daithor hi thialong ke ter ke rason sido. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen lapson Daithor along town semar pipon det apita Daithor town committee atum pen ke pang therasai ke claim kledet abangke Daithor along town bipon naga sonsi mandelo. News report Karbi Anglong Live.